بله روشا دریه پیشابور رفتارین پیگه که لگل سیاستمدار دکتر محمود عباس تکساسا امریکان دی بگرندست ریزو سلاف دکتر محمود دکتر محمود جوی پرسیدس پی بکم نها داخویانیه کی بری و بریا دریه پیشابور درکتیه بری و بر شوکت بر بخاری داخویانی دایت داخویانی دتی دیار کرنکو او کسنگو اقامی وان هنه او دی بکاربن وگرن حرما کردستانی اقامه بیانی اقامه اوروپی و اقامه حرما کردستانی کو هی لی دری گرتی دیمنه او آلیکارین گو درباس دبون درباس نابن او روشا رودایی دلگرانی یک مزن لگل خلکی من روژابای کردستانی جی پیدا کریه نرخاندنات لسروی بویاری بکر کاک جمال دەماتە و دەما بینێرێتە خۆش بێ ئەس بەهۆڕ دکم بەری وێنا ئەمە هێویدارن گۆ ئە بەریارە گۆنها دەرکەتی گۆ فەڕەحتر ببێ و دیسانێکێ دەریە سیمالکە بەگەرێ و هەردوو پەرشێ کوردستانی بهتر تێکلیە خۆشک ناوادە و ئاشتی ناوادە هەرم چوون و هاتن چێ ببێ و ئەم هێویدارن گۆ هەرما کوردستانی حکوومەتە هەرما کوردستانی بهتر سینگەکە فەڕەحتر لێ بەریارە هەمەیزێنێ ئیشبەر گۆ مڵەت بخوا تێ ئێشاندن و مەڵەتی داداری و زۆردەستی وێنات خوێت وێگرتناهای سیمالکەدا بتایبەت ئەوەکە بانگەکە ئاشتی و بانگەکە نەتەوی ئەم وێ بانگەها بانگە هەرما کوردستانێتن بەری گۆم بێژن ڕێوەبەریا خۆسەرش بەر ڕێوەبەریا خۆسەر بڕاستی کرێ سازیە گۆجم وا دەرکەتن ئەوانە دەستپێکاوێ ئێشەها خولقان یعنی دانە سەر عەردێ دەرخستن بەس گۆمەوە گشتی لێ مەیزێنێ ئەس بەخۆر دکم ئەو کارێک و هاتەکردن نەبەس کارێکی دەنابەرا هێزا کوردی دەنا یعنی ئەفسی یعنی ناکۆکیەتنا بەراوادا ئەف بدە هێ ساڵایە و ناکۆکینە گەلێکی درێژن ئیدۆلۆژینا پارتیتینا بنا ئەم سەروێ ناسەکنن لێ ئەس خۆت مەیزێنم انو دستنا ناودولتی تێدا هەنا گۆهشت گۆ ئەف بەریار بێکردن بتەیبەت و ئەف ئێریش بێکردن ئالیێ جوانێن شۆڕژگەر و جوانێن شۆڕژگەر بڕاستی ینی ئەداتەکە گەلێکی بچوچکە دەی کارێکی گەلێکی مەزندەیە ینی مەیزێنێ وەختێ گۆ فەڕەحبوونا ئێم هۆ لێ مەیزێنێ وەختێ بەریارە ڕووسی دەرکەت گۆ ئنو لازمە مافێ ئەو ینی ئاریکاریە مافێ مرۆڤایە گۆ بێکردن هەرما کوردستانی ئەو ڕێوەبەریا خۆسەر هەرما کوردستانیرە گەرەکە دەریێ شامێ بەبێ وەختێ گۆ بەریارە ناودەولەتی یا ئەنجمانی ئەولەهی هاتەکردن گۆ ئن و گەلک دزی تێکردن و ئەو داخوا ئەو ئاریکاری ناگهێ هەرما کوردستانی وەکە گۆ دخوازیش بەرولێش سەکناندن رووسیا فشار بهتر بەرداشت بۆ تێکلید نەقەبا و سووریا و نەقەبا ڕێوەبەریا خۆسەر و نەقەبا سووریا دەچێ ڕژیمە بەشارەت ئاسد چێ بن وەختێ گۆ چێ نەبوون جبر چما چی نبود جبر گو آریکاری هرما کردستان جهات ریوبریا خسر هرما کرد یعنی روجاوارا جبر گو دری جمع فرح بون بازرگانی چید بو ملات دچود هات اف دری بریارکە ئەوتکاری بێژێ حیلەکە ناودەولەتی جیهاتە گرتن ینی ئەو گرتنا سیمالکە بخوا دەستێکی نەدەولەتی تێدا هەیە گەرەکە بێ سەکناندن گەرەک ئالیکاری ژمڵەتی ڕۆژ ئاوارە نەیەکردن ji بۆنی گۆفشار بکەوێ سەر ئیدر ڕێوەبەریا خۆسەردا یانی ڕێوەبەریا خۆسەر بەرجەوەندیاوێنا بخوازێ ئەنوهەرێ تێکلیا بە رووسیاە بکێدا ینی وەگە گوتی دەری ناوەکێدا لی رووسیادا دەسەر گۆ ئەمریکا چالی خۆش بێ دەگری ji ber ولش ئەت خۆت مەیزێنم ئنو ڕاستە گاوەکە گەلێکی بچوچکە و دل ئێشاییکە و زەردەستیکە گەلێکی مەزن مڵەتی کوردت کرد هەردوو ئالیا طبعا بەس ئەد مەیزێنم ئنو ئەف ینی کاری بێژێ پڵانەکە ناودەولەتیە دژێ هەردوو هەرەما بتەیبەت هەردوو مڵەتی هەردوو هەرەما بگەلێکی بێتێشێنش بەر ولۆژکی گەرەکە ئەم ژوارێ ئەنالیزە دەکەم بکەبنەوەکە بانگێکێ ji هەرەما کوردستانی دا گەرەکە ژێ ئاستێ گەلێکی مەستر بێ گەلەکە خۆشک تێ بگژێوێ کا چ داخوازی ژێ هەبوو گۆ ئەv ئێریش دار هاتەکردن داخوازی هەبوو خویا بوو گەرەکە سیمالکە بێ هاتەکردن وەختێ گۆ ڕێوەبەریا وەختێ هەرەما کوردستانی فدرال vê derî digrê demeke got tiştê got wa ciwanê şêrgirîst dixwast îzen pêk hat gereke nehêlin got ev daxwaziya wana pêk werê ji ber wê banga me ji Herêma Kurdistanê re heye got deriyê Sîmalka û Yê Welîd vekin û ferahtî vekin û bi taybetê dema got wextê got bazirganî ji Herêma Kurdistanê derdikeve çê rojava gereke jiyana rojava Kurdistanê xweştir bikin da ew plana navdewletî dijî miletê Kurd her du aliya de ser nekeve.
كيكي محمود نها قاوا قو بترم دا آخفن لسر اكرانا كردستان 24 او فيديويا كوش آلي وان آليين کو پشتگیریا و جوانین شورشگرد کن وجی بلاف دبن دوی ویدیوی داشی ایکو وان بخوا بلاف کریه تی دیتن نها صد کسا هجمارا و 105 کسا به yani bir eriştkin otomobili personali peşabur dişkinin ya devera peşabur dişkinin ali xwe serdinin got tu alaqata ve alam bi Kurdistanê nîne her wiha êrişî personelê pêşxabûr dikin ku jiyana wan ketiye metirsiyê de yan pirsa min ew e asayîşa got li vê derê bû çawa rê de ku vagên cankarî bûnê rîş bikin ew kesên ku berpirsiyarin li sê malka çawa karî bûn rê bidin ku bibe egere provokasyonekî wisa mezin got niha ew derê hatiye girt. کاک جمال بریارەکە نەودەوڵەتیە یعنی ئەو بەریارە گوهاتی ئەستاندن گۆ بکێ زێدەی مۆسترە ژ ڕێڤەبەریا خۆسەر و مۆسترەش ئاسایشی کوردستان ڕێڤەبەریا خۆسەر و مۆستر بوژوا yani ew karmendê yê goserî malka hazirin yani ji ber wilo jikê kesê weke gote daxuya kirin sed ji ciwanê şoreşger û hatine vê yani asta hay mezin vê xirabûna hay yani nexweş di dana xwe ya kirin û ser ekranî û mîdya ser yani propaganda dovêna bê kirin demek ku got planeke gelekî mestir hebû bes carna planê navdewletî pêk tênin bi rêke biçûçik û halo yani صد کەسێک هاتیە پلانێکە gelekî mezin meşenî derîk vekirin ji bo ew plan ser bikevê lê mêzêna dehê heyva werê de dehê sala werê heyva werê heyva yekemîn de gereka sê deriyê yê navdewletî yê gul cem Sûriyê got ser ketiye encemanî ewlehî de gereka ser giftîgo bê kirin ka wê bê vekirin ya na û bi taybet em dizanin hemî kejikê dizanî înû Rûsya dîsa wê vîdeo pêk bênê yek ji wana tilkoçera وقتی گو اف دریه ها به وکرن امی به حق فشارک امریکی نافدولتی سر هاتا کرن و دری هاتا وکرن دمک گو انو ریوبریا خسر نما ایدانه که محتاج بروسیا را تکلیه بکه رژیم را تکلیه بکه دمک و یعنی بنگه که خوشب چی ببه و فشار به سر کرن گو انو مثلا هیزا کردی رجاوای کردستانی گره که نزیگبونه که نواده چی ببه ریوبریا خسر گاوه که پیشتر بکه او yani تکاره بیجی او رژیما گو تکاره پارتی که تنی دمشه و بکوی yani سیستمک گو ملت بخو بمشینه yani اما ها لجم نرجی رژیم قبول به اون روسیا قبول کش و روسیا تخوازه دیوسیا سوری تمام د دسته وی دبی چه نره و بریا خسر وی ده به نه مثلا ریک بریا سوریا ادلبی ها بمینی اف تمام پلان روسیا به بمشینش برولش که اد میزین مخته گو صد کسا که هاتیا سیمال که ایریج دیگه وک گوته داخویا کرن اب کسی ها تمام نکاری بونو اب سکرین نراسته yani asayış ya قصد ya او کسی گل سیمال کسی نکاری بون 20 کسی ها بسکرین نراسته دمک گو دری جوار هاتیا بکرن بریارن هاتنا دانین گرکا اب کسی ها بگن سیمال که و خرابونی بگن لی شاشیتیت کو ده که شاشیتی وقتی گو حرما کردستان نکاری وی چکه ها بخوینی هیچ گو اب پلان ها بسر بکوی حتی وی کلی که وقتی گو سیمال که گرتی اب پلان سر دکوی دمک گو یعنی وقت گوتی داخوازی رژیم بشار اسد یا داخوازی روسیا بسر دکوی اواها تمام از خود میزینم انو نه مثلا صد کسی جوانی شورجلو که گوته داخویا کرن اسایش کاری د 5 دقیقه همه هر صد کسی بگری لی بعکس وینا مميزات انه ميديا هات ريبورت بو اردانين طبعا سجن درخصن سجن شات جو سجن ناكفي يعني ناكفي واري لوجيك ده قلت لي بحسيني طبعا خال طبعا ازناك ما خالده انه مثلا ناكوكيه دنابرا هرما كردستاني وريبريا خسر د ناكوكي ايديولوجينا بارتي واي جسود بش دجمنات يا ودنا برا هبدا هيا هيش طالان وتوسيا نوتو شارابا امنا كمنوي خالده بس ايرو ملطي هردو هرما ملطي كردا ملطي جو ايرو عذاب تخي مثلا او زارو كي يقول هر روج اواي كردستاني ايرو نما خارنا وي كيمد بي ايرو دي شيري وينما دغيد او نخوشي قد هاتنا هرما کردستانی تندرستی خود میگن ایران نمادگ هی یعنی تدمیزینه وقت قد بیجی ریا جیان و نجیانی هات گرتن دویده دا فاز خود میزینم
پلانەکە ناودەوڵەتی بوو 700 کەسی ها بەس وەکە گوتی فیشەکە کوشتنێ بوو ئاوێتن و مخابن ینی جهێ خۆگرت وێ فیشەکەی حتا vêkî لیکێ جهێ خۆگرتیە ئەv girtina sîmalka ez bihor dikim fêdê bêhtir didê va kesê hay goxu ev plan kirine û ji ber lojikê ez dîsa dubare dikim û Herêma Kurdistanê gerek li xwe vegerê û vî derî veke ji miletê Kurd re bêçilo welîd vekiriye gerek ev carkê re veke ji ber ku ev plan ser nekeve. دکتۆر نەها پارێزگارê dihokê îro da diyar kirin herweha berpirsiyarên pêşxabûrê jî ev yekdane diyar kirin. Niha bi êrîşa vagencan jiyana karmendên got li pêşxabûriyê kar dikin ketiya metirsiyê de rê bo wan hatiyedan got vê êrîşê bikin herweha ev gencên şoreşger. Li Rojavayê Kurdistanê destê wan di gelek kiryarên nerewa neqanûnî de got li ser erdê têne birêvebirin êrîşa ofîsên NKS, revandina zarokan, revandina çalakvanan, rawestandina xebata medyayî, êrîşa xwepêşanderan ku dayîk û bav xwepêşandana dikin ala Kurdistanê destê wan de ye bi daran êrîşî wan dikin gelek insanên gotêne birîndar kirin ofîs têne şewitandin molotov kokteyla davê ji nav ofîsa got insan jî di nav wan ofîsa de bûne ala Kurdistanê tê bin yanî tê bin pêkirin rêzawîna ev yek hemû li pêşiya çavên rêveberiya xweser û qese de têne kirin. Nirxandina te bigrim doktor. Gel Cemal rêveberiya xweser gerek wextê min hû bêhtir fera bike rêveberiya xweser parçeka di mefhûmekî îdeolojî de ya yanî mêjûkeke îdeolojî de yê got PKK di meşênê ev na gereka em bizanibin yanî yani sistêmeka timam peva girêdaye yani ew xweşkê naveşêrin yani sistêma got îro di herêmê de tê avakirin di herêma Rojava de got tê avakirin sistêmeka çewt e bi rastî sistêmeka nakeve bercewendiya miletê Kurd e mîjokeka nû dixwazin deyne ser erdê ew mîjok bi rastî di bingeha xwe de di dimeyzînê yek ji sazî ew ji tevgerê siyasî komarê got hundirûyên vala Sûrî de kar dikin dewletê got têkiliya pêşgirêka Sûrî re dikin yek ji wa timama jî wê neqebûl nakin û na yani Partiya Kurdî jî wê qebûl nakin di dimeyzînê çewt e sistêmeka diwarê tîyorî de belkî baş bê sistêma dawa dî umamiyê dikin ev ne belkî baş bes diwarê praktîs de di dimeyzînê Sûriya ke rejîm dije, Rusya ke dewlet dije, Amerîka dewleteke împerialiye ticara şîûiyet û iştirakiyet û sosyalîzmê û umamiyê qebûl nake ser got têkiliya bi wa re dike. Di dimezînê piraniya Partiyê Kurdî pê re yani cidebûnek navbera wa de heye. Yani di dimezînê rêkberiya Sûrî bi wa re têkiliya nake di warî de. Dewletê Ewropî bi wa re têkiliya yani demeke got sistêmeke di warê tîyorî de xweşik e bes di warê praktîs de ne rast e. Ev kesê got di ji nav vê sistêma hader dikevin û saziya dikin dixwazin di warê mîdya de navê xwe dirxine ser nav dewletî û niva em sistêmekê ava dikin. Di bingeha xwe de yani gotî propagandeke gelekî xirab derdixine nav dewletî de yani ew êrîşê got ciwanên şoreşger kir ser mesela ser bîroyê yê Encamên Niştimanî Kurd ya wextê got ala Kurdistanê çewt Kurdistanê yani gelek xalê dîhana em naxwazin ser biz dikin ev timam bi rastî rêveberiya xwe ser xira dike wê bi xwe xira dike yani ew bi xwe xerabûna xwe ji xwe xira dikin ne got avakirinekê dikin yani ew ez bahor dikim weke hineka caran dibêjin bê wala rêveberiya xwe ser di parçe ne na ez nabînim di parçe ne sistêmeke cem û heye parçek lazim e halû bikê beryarin jêr têne kirin û yeke dî barjekî dî divê sistêmeke dî bimeşînî yani wextê got ser vê asta ha bimênî rêveberiya xwe ser mixabin bahor nakim got ser bikevê yani heta hayê vê astê gelek tiştê xweşik ketine destê wa de û gelek tiştê baş hatiye avakir îro rêveberîke xwe ser li Herêma Kurdistanê tê kirin lê wextê got ser vê astê bimênî û vê nakokiyê da milet de û ev dîmokrafiya hay mezin goçbar bû ji hundirê Kurdistanê çi sedema wê na şer bê û çi sedema wê na
ینی کارێک گووا دکرد هەندرودا ئەف تمام دکەبێ واری دەگەرەکە ڕێبەبەریا خۆسەر و پارتیا گۆسەر یا پەیدێ لەخوا بەگەرێ ئنو رازمە وارەکی نو ڕێکە نو تێکلیە نو بەهەرەما کوردیرە بکێ و بۆ کوردار مڵەتی کوردرە بکێ و هەندروێ ینی هەندروێ ڕۆژئاوا دەبکێ دکتۆر نها لە ڕۆژاوایی کوردستانی یعنی ئەڤ یەک ڕاستیەکە گۆ لەسەر عەردەی تێزانین کو دەرفەتێک مەزن کەتە پێشیە تەفگەرا سیاسیە ڕۆژاوایی کوردستانی دە پێش گەلێمە لە ڕۆژاوایی کوردستانی ئەف دەرفەت هەردووچێ باندۆراوێکی ئیمتر دەبە gelek dewlet êku destpêkê de gelek bi germî xwenêzîkî rewşa Rojavayê Kurdistanê kirin niha bawayekê lawaztir dikin. Diyalogek tê bi rêvebirin ku ev bû 2 sal e. Yani du alternatîv tê gotin. Şirovek Arûsa dibêjin du alternatîv li pêşiya Rojavayê Kurdistanê heye. Alternatîvek ya ev rêvebiriya xwe ser bi PYD û bi dibin bandora PKK'de devê rêvebiriyê bi rêve bibe ku yani ev yek ji xelkê Rojavayê Kurdistanê re dikarî pêşe rojekê çawa ava bike ev bêguman cihê nirxandinê ye. Ya duyem jî pêkanîna serxistina diyaloga Kurdî gol Rojavayê Kurdistanê dikare proseyekî demokratîk bîne pêş hereketa Kurdî bi yek helwestî bi yek rêzî derbikeve pêşiya raya giştî ya Kurdistanî û cîhanê jî. Duê derbarê de nirxandina te bigirim doktor me. Li ser rexnême hena yanînên di destpêka wextê got rêveberiya xweser bû wek gotî rêveberî ser herêma Kurdistanê bi çi têkiliyê bi rejîmê re bê rejîmê rê dayê da ev ne taban dikeve siyaseteke berê de û gelek axiftin ser hate kirin û em zanin bê çawa çê bû vê astê. Lê tiştê ku hate kirin tiştê hetan hegayê vê asteke em dibêjin asteke gelekî baş e îro rêveberiya xweser herêmeke gelekî mezin di destê wê de û garekî yanî bi hetan ha başî tê kirin. Bes weke te gotî hertim wextê ku guhertinin çê nebin û gavna pêwîst neyên avakirin û ser asteka yanî wê mîjoka kevin bimeşê ez bahor dikim yanî pêşa roja wê na newil qasiyê bi ser bikevê. Di asta got û yanî wextê ku em dibêjin wala PYD ya PKK bimeşîne alaqê me ji vê têkiliyê wanîn ev têkilîne îdeolojîne di navbera wa da. Lê îro wextê rêveberiya xweser xwe dê xuya kirin û sistêmeka siyasiya hatiye avakirin têkiliyê wê na bi navdewletî re ne bi rejîmê re bi rêkberiyê re ye ji bo pêşa roja Sûriye ji bo pêşa roja herêma Kurdî ev na timam bi sera xwe wê nikarî bimeşkînî. Ji ber ku miletê Kurd tevgera wî na gelek yani gelek parçe dîtê de hene ne bes PYD ya ya diduwa enu ew pirsata enu giftugoya ew dikarê bêjî giftugoya navbera tevgera Kurdî de her du beşê Kurdî de çêbûn berîn hajim gotiya ev گفتگو جبونی دیوگرکی آواکی تشتکی نلاجیکا و تجارت چه نبی یعنی اولا ناکوکیه نبراوا د ایدئولوژینا یا د دوا آستا گوسر د آخرین آستا کا پارتیتیه کاکیه ریوبری دسته و د بی افتمام نلاجیکا بس چته گو لاجیک و یگو نا دولتی کارن اعتراف بی بکن او سر بسکنن و یگو مثلا یکی وک لابروف نبیجی ولا کام ملت کرد چت خوازی حتی نه نظام چت خوازی گرکه هر دو شاندن کردی چه بکن برین کم سروی کرانی دیسه گود دیسه شاندک دو چه بکن بناوی ملت کرد با آخوی بناوی ایدا ریوبریا خسر بدی خویا کردن نام دولتی ده انو اب ریوبریا ملت کرد نیا پارتی دیگه تنیا دوی آسته ده کاری گاو نباش پاویجی و کاری تکریا بروسیا رجب که و دب امریکا را آستا خوش جواری لشکری بکه آستا کلا لواری سیاسی یکی وکل لابروف مثلا ده آخفت تقول از انسان کرد شد خوازن بتایبەت ئاخفتناوی دووارێکی جێ خۆدەیە ژبەرگۆ ڕێبەبەریا خۆسەر شانداوێ گوت چێ تشتێکی خوازێ ئەنجامی نیشتمانی کوردی گوت چێ شتێکی یت خوازێ بەس وەختەی گۆ شاندەکەم داوێ مڵەتی کورد بانە فدرالیا کوردی خۆشبدا خۆستمانە دو پێشە ڕۆژا سووری دەوەکە فدرالیکێ هەنگی زەلال بوژجێکی وکە لابڕۆ ڕێویە دە ناودەولەتی دەژکی ئین مڵەتی کورد چت خوازێ و پێشە ڕۆژا سووری چت خوازێ یەکێ وەکە تلکی نەدهات نەت گۆڵە وڵەتی کورد داوا چی جدەبوونێتکن وەکات ئەسەتانە دە ئیرۆدانە خویاکردن خالێک ژ خالێوەی سەرەکەیە گوترکێ ئەم ناهێ لە سووریا بێ پارچە و کورد لازمە ڕێتر ڕێبەریا خۆتێدا ئاوانەکەن دەمەکە گۆ ئەم نەزەلانش بەرولشکە عالا یعنی دەولەتێک گۆ دژێ کووردا
بە ڕێبەبەریا خۆسەر حتا ئاسان ها گوتێ مەشاندن دکارێ شاشبوونی دناوادە دەرخێ و ڕەخنێ دکێ سەر شاشبووناوە ئاوا بله دکتر سپاسیاتت کم دکتر محمود عباس سیاستمدار ج تکساس امریکا میوانی ما سپاس بێن خۆری خۆشیێدا